mina ngibambile otho mama izolo mina ngathola isandla sami mina ngibambile otho mama izolo mina ngathola ithemba lami leminyaka mina ngibambile otho mama izolo mina ngathola ubamsami mina ngibambile otho ongehlele enhlahla yona ngibone umama wekhaya mina ngibambile otho ongehlele enhlahla yona ngibone ubaba wekhaya mina ngibambile otho ongehlele enhlahla mina ngathola ubambo lwami mina ngibambile otho ongehlele enhlahla mina ngathola ithemba lami leminyaka bengithi ngiyaliyeka uthando bengithi ngiyaphuma kwezomjolo bengithi ngiyaliyeka uthando bengithi ngiyaphuma kwezomjolo bengithi ngiyaliyeka uthando ngiyagive up bengithi ngiyaphuma kwezomjolo bengithi ngiyaliyeka uthando kangimpela bengithi ngiyaphuma kwezomjolo ngoba bayangetha abafana ngoba bayangilimaza inhliziyo ngoba bayangetha abafana ngoba bayangilimaza inhliziyo ngoba bayangetha amantombazane wona ayangilimaza inhliziyo ngoba bayangitsholela ngoba bayangijithela othandweni ngoba bayangitsholela mina ngoba bayangilimaza inhliziyo bengithi ngiyaliyeka sanibonani bathandi bomculo wamaskandi eNingizimu Afrika yonkana enhla nasezantsi ngiyabingelela lo nibingelelayo uFisho Ngasolveki abaningi bebengazi ngelikaFisho omncane sithe ukugodlwa kancane nje shintsha igama ngenxa yezimate ezabafowethu ngicela nje esupportini nothando umsebenzi wami uzotholakala online ngomhla ka-12 2024 uJulayi kuzobe kulesihlanu ngicela nje ningisupporte kakhulu bafowethu ningeseke niwudownload ni-streame ngendlela ezifanele umsebenzi uzokudayiswa ama-USB nangama-CD ngicela nje bafowethu ngingandi kakhulu kodwa ngihlale phe wengoma nilalele umsebenzi bafowethu bese nisho ukuphawula kwenu nembono yenu ukuthi kulokho esenikuzwile noma kulokho enikutholile nizweni asidibane ngomhla ka-12 Friday umsebenzi usuphelele okwamanje ake nilalele nawo amazubela yabo wena uyabona